Inače, da vam kažem, pročitao sam dva puta ovu vašu o ovim zločinima u Srebrenici i mogu vam reći da je to, da bi trebao svako od nas to da pročita, da bi shvatio zaista koliko je tu podvala sa Srebrenicom. Hvala. Da, ja bih samo dodao, evo, uz ovo što je gledalac pitao, nije naravno namjera, pogotovo ne večeras, ne je bilo primereno da taj broj nešto posebno reklamiramo, ali evo i ja kao čitalac, pažljivi tog temata Dveri srpskih, mogu da kažem da je njegova najveća vrednost u tome što je 90% sagovornika i tekstopisaca su iz inostranstva. Dakle, to nisu Srbi, to nisu prosrpski nastrojeni ljudi, to su prosto ozbiljni ljudi, naučnici, akademici, ugledni profesori univerziteta poput profesora Hermana iz Amerike i tako dalje. Evo kratko, ako možete, samo pošto je mnogo pozna. Odmah komentar na ovo, pričati o genocidu na način ako to Korać, LDP ili bilo ko drugi od njih zahteva je toliko nečasno i toliko je licemerno da je to strašno, pogotovo kad pročitate, i sad da ne hvalimo naš broj, nego da pomenemo i knjigu gospodina Pavića koji je sve te isto strane izvore uzimao da pokaže koliko je to netačno, da pomenemo ono što je radio Centar za istraživanje zločina nad srpskim narodom koji je pokazao šta se dešavalo u Bratuncu gospodina Ivaniševića i ostalo pre Srebrenice, zatim ono što je radio istorijski projekat Srebrenica gospodina Karganovića koji je isto iz inostranstva. Da, to je nevladina organizacija iz Holandije. Kad sve to vidite i vidite koja je to obimna dokumentacija o tome koliko je izmišljeno sve to, onda je strašno da čujete da neko govori o genocidu, a da ne pominje genocid nad srpskim narodom, jer kad upadnete u selo gde su deca, žene i sve ih pobijete, to ima mnogo više elemenata genocida nego kad streljate ratne zarobljenike. Nastavimo dalje sa javljanjima gledalaca. Dobroveče, u programu ste. Dobro večer. Samo utišajte malo televizora ako je moguće. Dobro večer. Da, čujemo vas. Gledalac iz Novog Sada. Izvolite. Hteo sam da dam komentar u vezi kad su se povlačili naši vojnici sa Kosova. Ovi Albanci su vršili veliki pogrom srpskih, ne samo srpskih, uopšte naroda sa Kosova. I NATO je dao obrazloženje da je to navodno osveta. Razumete me? Da. Šta bi trebalo da znači onda u Srebrenici koji su ovi muslimani iz Srebrenice stalno izlazili i ubijali narod po Kravicama, po tim selima okolnim oko Srebrenice, drugo nego osveta. I šta su mogli da očekuju? Pogotovo, a ja najviše okrivljujem holandski bataljon koji je dozvoljavao njima to da uradi. Faktički oni su najveći krivci koji nas i dan danas oni opterećuju Srbiju koja je najmanje kriva za to sve. Mada ne treba tako možda rezonovati iz prostog razloga što očigledno niste pročitali broj Dveri srpskih o Srebrenici, jer se tamo naširoko citira izveštaj Ministarstva odbrane Holandije koji je vrlo zanimljiv, na 5000 strana i potpuno je prećutan u zapadnoj javnosti, zato što je to jedna vrlo ozbiljna priča o Srebrenici, ali sada da ne širimo temu. Izvolite. Da, oni tu otvaraju priču o tome kako je u stvari ceo taj upad bio vrlo čudan, da oni nisu mogli da kontrolišu sve stvari, da se muslimanska vojska koja je mogla brani grad odjednom povukla, da je ostala ženu i decu na milost i nemilost srpskoj vojsci. I ovo što ste rekli je vrlo zanimljivo, da kažemo još jednu vrlo bitnu razliku koju ljudi neće da kažu iz pristojnosti, ali mi već smo u takvoj situaciji da više ne možemo biti ni pristojni kada nas ovako vređaju kao narod. Kada su šiptarski teroristi upadali u srpska naselja pod kontrolom NATO pakta, naša vojska se povlačila, oni nisu pravili razliku da li je u pitanju muškarac, žena, dete, već ubijali redom, kao što su to radili i Naserovi vojnici, Nasera Orića. Mora da se uvek podcrta da je srpska vojska u Srebrenici 30.000 žena i dece evakuisala i predala ih na teritoriju u kojoj su oni bili bezbedni. Znači, to nije isto kao kada neko upadne, kao što bi Mesićeva vojska upala u Srpsku Posavinu sada, pa počela da pali i da ubija sve redom. To srpska vojska nije uradila. Srpska vojska u Srebrenici učinila ratni zločin streljanja ratnih zarobljenika, a ne ubijanja civila, žena i deca. Znači, to je vrlo bitno zbog cele slike da bi znali istinu. Jasno, imamo vremena za još dva javljanja, mada je poziva mnogo više. Izvolite, u programu ste. Halo?
U programu ste, molim vas... Alo, dobro večer. Dobro večer, utišajte televizor malo, molim vas. Halo? Sada vas čujemo, izvolite. Halo? Stojanka iz Šekaša. Dobro. Htjela sam samo da kažem da sam živjela 40 godina u Njemačkoj, koja je bila i ostala genocidna, ali nikad nisu tražili krivicu kod svog naroda. Sramota me što me predstavljaju takva vlast kakvu mi sad imamo, a nije me sramota od naših boraca. Dobro, ovo je komentar. Jer mi nismo napali nikoga, da. Mi smo bili napadnuti. Zašto toliko proterujete da li smo mi krivi? Zašto ne pitate da li je neko kriv za naše patnje? Kad ćete već prestati sa tim traženjem krivice kod Srba? Razumeli smo, gospođo. Hvala vam što ste se javili. Ovo je bio komentar na neki način na fonu onoga o čemu ste... Ali je zanimljiva konstatacija vezana za biti ponosan na naše borce, jer je strašno u kakvom su stanju naši borci u svim ovim ratovima 90. godina. Ali vi kad vidite koju vrstu ugleda i zaštite imaju njihovi borci u Hrvatskoj, u Muslimanskoj federaciji, evo sad na Kosovu i Metohiji, vi se onda zapitate zar je moguće da je toliko hrabrih ljudi i toliko porodica unesrećeno boreći se za ovaj narod, a mi onda te ljudi izjednačavamo sa onima koji su napustili ovu zemlju i otišli da ne brane svoj narod, tako da kad sve to pogledate vi se zapitate kako ćete jednog dana, ako ne daj Bože opet budemo u prilici da moramo branimo svoj narod, a dešava se to u svetu i dešava će se ne daj Bože i ovde, kako ćemo onda nekoga ubediti da jedan trenutak svog vremena i jedan trenutak svog znoja i ne daj Bože krvi za ovu otadžbinu kad tako nam prolaze oni koji su bili spremni da brane svoj narod. Tako da ovo društvo je pogotovo dužno, i to isto mora da misli onaj ko donosi deklaraciju o Srebrenici, pogotovo je dužno da napravi jednu veliku deklaraciju, jedan veliki gest prema našim ratnicima koji su 90. godine iznali sve te ratove i spasli sve te naše ljude koji su bili na ivici noža, ustaškog, šiptarskog i svega ostalog. Da, pokušamo da uključimo još jednog gledalca. Dobroveče, ali molim vas kratko pitanje. Dobroveče, bit ću vrlo kratak, Atija Slatko iz Kucure. Ja bih molio vašeg gosta, pozdravljam i vas, da mi odgovori na jedno pitanje. Vrlo često putuje Boris Tadić pa i Šutanovac u Ameriku. Pa oni kakve veze imaju sa državom Ohio sa onom operativnom 4. grupom za psihološke istraživanje i psihološka delovanja? Koliko to može ta operativna grupa da deluje na Tadića i na Šutanovca da se tako ponaša pa i sa tom deklaracijom o Srebrenici koju ja strašno osuđujem da se ona obelodani ono što se izglasa u parlamentu. Hvala vam lepo i ponovno vas pozdravljam. Da, pa dobro, mi nismo eksperti za vojna pitanja, pa mi gospodin Glišić. Ali je ovo zanimljivo pitanje zato što je vezano za ceo taj koncept i nevladinih organizacija i ceo koncept specijalnog rata koji su u tom kontekst izveštavanja i prikazivanja stvarnosti. Kontekst koji podrazumeva da se borba za vrednost jednog naroda je u stvari suština toga kako mu se lomi kičma. Znači, to što ćete vi da okupirate teritoriju, to nije ništa dok mu ne slomite sistem vrednosti. Da, i evo, možda još jednom podsjećanje na tekst profesora Đurkovića u današnjoj Politici, dakle, temat o Srebrenici potpuno prećutan, o NATO genocidu nad srpskim narodom iz marta prošle godine također, ali dobro, evo, zahvaljujući ovoj emisiji na neki način i ovoj televiziji postoje i neke tačke gde je moguće čuti neko drugačije mišljenje. Ja se zahvaljujem, usput bih iskoristio priliku da vam na neki način dodelili poklon našeg sponzora, u pitanju je Leonardo, to je moja ovako obaveza na kraju svake emisije. Gospodine Glišiću, teme o kojima smo govorili suviše su ozbiljne za jednu emisiju ovog tipa. Dobro je bilo da se time bave državne naučne institucije. Naša moć ili nemoć je samo u tome da postavimo neka pitanja, suštinske odgovore da će neki, nadamo se, bolji ljudi od nas. Da, ja se nadam da dolazi vreme tih boljih ljudi i da će u tom vrednovanju i ovakve emisije i vaš rad i sve ostalo što je urađeno imati poseban odjek baš zato što je bilo tako retko. Zahvaljujem. Poštovani gledalci, hvala vam na poverenju, hvala vam na pažnji, vidimo se i sljedećeg četvrtka uz napomenu da su reprize ove emisije u uobičajenim terminima
Petak 12.10.